ndabona bya bintu birakomeye birakomeye ibintu. Izi fireworks ubona ziri gutererwa cyangwa se ziri kurasirwa kuri Serena Hotel mu Rwanda. Wow! Ibintu biraryoshye cyane. Izi fireworks ubona ziri kuri Serena Hotel mu mujyi wa Gisenyi i Rubavu, aho abanyagisenyi, abanyarwanda muri rusange bose binjiye mu mwaka wa 2024 2023, tukaba tuyiteye umugongo twinjiye muri 2024. Ni ibirori bikomeye cyane ko ibi byaherukaga mbere ya COVID-19 ku gice cy'u Rwanda cyangwa se mu Rwanda, cyane ko mu minsi mikuru yagiye itambuka muri iki bihe bya COVID nta fireworks zigeze ziraswa, ariko muri Kongo byo bo bakaba baragerageje cyangwa se bararashe umwaka nk'uko bisanzwe, ariko nyuma y'igihe kitari gito mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda nabo bakaba bongeye kubona fireworks binjira mu mwaka mushyashya. Ndabona bya bintu birakomeye birakomeye ibintu. Izi fireworks ubona ziri gutererwa cyangwa se ziri kurasirwa kuri Serena Hotel mu Rwanda. Wow! Ibintu biraryoshye cyane. Hano nkuko mubibona, hano ni ku gice cyo kuri Serena ku mazi, ni ku gice cy'u Rwanda. Murabona ko fireworks bakomeje kuzirasa abanyarwanda.
twinjira mu mwaka wa 2024. Iki gice hakurya ubona kure ni ku ruhande umujyi wa Goma kuri Serena hoteli ya Goma ku mazi, naho ni ku mazi, urabona ko ibintu bikomeje gukara. Ayo majwi ni aya fireworks mu mijyi ya Gisenyi na Goma. Abaturage abanyarwanda abakongomani binjira mu mwaka mushyashya 2024, 2023 twitera umugongo. Today is Happy New Year.